Prej je bila tukaj Lea Sirk, zdaj pa je tukaj Marina Martenson. Marina, dober večer. Dober večer. Dober večer. Čau. Izolanka, rojena na švedskem v Štokholmu, ki se je zdaj preselila nazaj domov v Slovenijo. A veš, da se pogosto slovenske pevke selijo iz Slovenije na Švedsko zaradi kariere, recimo Maja Kevc, Manuela so to naredili, ti pa si naredila kontra, pa si prišla nazaj. Tako je, za mene je boljše življenje tukaj. Boljše življenje tukaj? Za mene, ja. Wow. I released 2 albums already in Japan and in Sweden. I have a career and I've been playing. Angliščina? Angliščina, sorry. Jaz ne vem, jaz govorim tako smešno. Ti si zdaj to podzavestno naredila, ne? Si kar prešaltala si, ne? Ja, jaz ne vem. Daj me kar reči to blizu. Wow, ki lepo sliši to na radio. A je? Ej, če boš zmagala, boš slišala to še večkrat. Zdaj te pa rabimo za mikrofonom, prepevala boš namreč Heroes od Mansa Zelmerova, sva rekla, ne? Evrazijski cover, izvoli! He said I never left your side when you were lost, I followed right behind. I was your foundation. Now go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, heroes, but we're dancing with the demons in our minds, heroes, we are the heroes of our time. Radio 1. Še več zabave na radio1.si.